Baphanya nga English ni mean because una chicken available but ar check baphanya utrom. Baphanya. Hey, don't need to lead you baphanya, you know. Hey, Nga English yanko first time baphanya ni mean. Nga English you could first time. Okay, like cool. Cool is a chicken. Okay, but baphanya because baphanya is a different thing altogether. Cool is a what chicken? White chicken. Right, Autianga baphanya. Wild chicken. Baphanya white chicken. White chicken baphanya. Yes, it's a white chicken. Okay, like cool. Cool. Nga English. Yeah, English is chicken. Okay. So white chicken ni baphanya. White chicken baphanya. Autianga chicken. Yeah, chicken and cool. Right, and then baphanya costly. Baphanya nga English. Siyakonda nyana. Auti baphanya nga English. Nṋe nga nḓila ine nda nga tou zwi vhea ngayo ndi tshi pfa vha tshi amba na mikokoroshi ngori mikokoroshi ndi ḓivha ndi hard body. Baphanya ndi nga soko ri soft body. So baphanya ni soft board. Ya ndi nga zwi vhea ngene nḓila. Ende mukokoroshi ndi hard board. Ndi zwi ḓivhisa ngene nḓila. Fuck.